Baagi ba lefelo le ba simolotse go nna fa morago go ithekela ditsha mo bogosing le go ikagela matlo go tila go duela lekgetho la ga Mmasepala. Dibanka di nkemega ke mo dikolotong mara Mmasepala o batla go nthare a tse ntlo ya me ke patele rent nya a Mmasepala a mpatelle madi a loan a ke a tshotseng then a ba take over Mosiane, no problem. Go sa le gale Mmasepala o tsibositse ka maitlhomo a bone mo lekwalodikganyeng la selegae go tsenya lefelo leo mo tsamaisong ya bone ka maikaelelo a go tokafatsa ditirelo. Le fa go le jalo, baagi ba ba tshwenyegileng ba ba ipitsang baagi ba ba ratang Mahikeng ba re ba ipotsa gore Mmasepala o tla kgona jang go ba tokafaletsa ditirelo a retelelwa ke go rebolela baagi ditirelo. Mmasepala ga o ka kwa ba tsena mo morolong o bo ikhaorela gore lehatshe ke la gago mo morolong re itse gore le nne re go leile lone le le kananyana o paletswe ke go le tlhokomela. Mmasepala le boeteledipele jwa barolong bo ratshedi ga ba dumalane mo ntlheng e. La tsa morolong ga le rekisiwe ga e le gore Mmasepala o ka etse go dira zoning ko plekeng e rileng o ka tshwanela o tshwanetse a di dire tsotlhe mo morolong ya kaonte. Mmasepala o kile a ba wa tsaya kgang wa isa ko court o na le court order against kgang ke ka mo jaanong gompieno re reng a re tsenye tirisong tshwetso ya khansele sa leng tshwetso ka 2017. Go santse go sa itsiwe gore a Mmasepala o tla tswelela go tsenya kgaolo ya Mosiane View ka fa tlase ga tsamaiso ya bona ka nanya. Sentle English, SABC News, Mahikeng.